Мен киттім, мобилизация болғаш, башланғаш 2-3 күннен мен келді повестка. Мен сразу киімдерін жинда, сразу киттім. Біз башта болдық Ростов шаһарында. Онда бір ай өтіге обучение, ондан киттік границаға. Миллер деген шаһарда тұрдық. Ондан соң уже 14 декабрьда біз кіріп кеттік Луганская Народная Республикаға. Онда болдық до марта. Марттан шықты. Қазіргі моментта біз Донецкая Народная Республикада, Хауш Донецкийда, Авдеевка yanında. Siz ondan önce işlerle şüphelenirsiniz. Шулық бүтін күштәгеністен соқлайбыз территория, линия обороны. Гуманитарная помощь келені, Гуманит- халық болша ма? Гуманитарный помощь әйкелі, қолық бик әйбәт болаша, бик матур сүзләре оза мектепте оқушылар. Бұл именно мен бұл мектепте оқыдым. Бұл мектептен тоже бізге келейді гуманитарная помощь и бик яхшы, бик очень приятно деп айтам енді оқырға. Болар қотқан язған қотларына. Emine mesela kuklaranı kabul etmende var bunu ligizde bu ne defisler koyuyorsun. Tuğan yaptan kelgen haberini oğlu var ve bütün türlü. Ол бүтән түрлі даже гуманитарный помощь белән келген кешеләрне күмарадан күргәч уже йөрәктә икенче төрле инде уже неописуемое чувство дип әйтим инде руслар әйтмешли. Менә Гилназга бүген Милалә Токтаушылар ва Гилназга үзегез таныш идегез беренче фикерегезне. Илназ белән үзем таныш идем, әйе ул миннән бер класска зур иде. Булай әйбәт позитивный егет бернинди. Onun турында берничә сүз әйтеп булмый. Тыныч кына, спокойный малай иде. Yani doktorlarına şunun mı әһәмиятен идем икән шигырсыз кирәк бу менә бүгенге көндә балалар өчен булыш. Кирәк балаларга ул пример була. Ул безнең военный товарищ, сослуживец, аны бөтен кеше белергә тиеш, что вот ул егет хәрби спецоперациядә вафат булды и бөтен кеше белеп торган тиеш, что он мәктәптә укып чыкты.